wari mubunge wa gicigo kio bunge giatiganiye Gichunge Kabeabea augite atikirana kuona utongere wa gicigo kiu butegwita bwega akiaria Kabeabea augite kuri antu bamuringire kura kithurano kithiru na kwao atikira mantu jakithuka augite kuma kure irathira akari utikio bona indi batwire thine no utikio bakuthithirwa karite no kau akari bamuva gicigo kiu bugite Kabeabea agakurongwa nuntu kuri na barabara chumbite kwithirwa ikithithwa. Mubunge ukanyumene shingone bunge ketiganishti Gichunge Kabeabea na ititeya mbare kudia shuri mwanya bikone mirandi mwanya netiwita na mbere shingone bunge keu rungurwa muyumbi wa thayu mtere umpuru wa buri kwende kudia shuri makosa bari uria thai meakele kuthira itigere meri ithatu meake ithatu ithira baruria maendeleo yariku ibyo churia bakuria baruria mbasare ciana iriku baithiolonga bakauga utentora ena project yo kinyethia milioni ile ndenetia ne yonde kana na muthara ciekwo kwejo bwene karama ciekwo ande onde uria chiuria nkaonokerwa ngairwa kira awe ngairwa kira oni ndathurirwa kura 30,000 obo ngache bakuwa nkawe babu te babu ya ne kura yu nende nontu babu ene kura re tongo bore chiuria babwe ani ontuntitikana ukabambiritie thai kundi kingi nakyo kireni kiathiati wa muyumbe mpuru iba ukirite na ulito muno Kabeabea bakiyeka mpuru Kabeabea na antu batiania chiebanie na antu na mtu weta wa Kabeabea nontu arambie kurongwa arengi obura arongwete 2017 arawire mheshimiwa mpuru abori na uzo wa indisi yai mheshimiwa oi muntu uthuria kura na MP na antu ba muona royo kana au kenground ine kana nyaba muikwe mbunge kana muikwe nya TV ne kana radio ne ethira ati watire Kabeabea ne atokera antu nontu no amenyeri orongo ronde wa korongo angi wa myakwa nyoka umenya kanini no arongwere wa mheshimiwa mporo nueya na tendra chia barabara kana chia kera kwendro kwera okaria muthomi no kurongwa no karitia na baba echukuru mheshimiwa mporo number 1 atitherare office ne procurement number 2 oteinya muntu office ya kia kara andekira office ya procurement kana office ya evaluation era yeya na tenders no ntubu monte barabara kinye mwera kurigia kubwithia utire mwana otiania kinyo mwe wa ambassador utire ntubu mwe kinyo thithia tiania indwi kwenda kumenyethia nyumeme yake eli ukathia ta mheshimiwa mporo barabara ikarie turi kwangu kuria nawe amenyere barabara itena maramuri uwe Kabeabea kwa amenyere kaunange straight no tiro we yande netiania ontuba ya thatu kankumenyethia ruari mporo kejere akari umusa na nibwo mheshimiwa mporo aikwe yethira tiania bro mere thina kuma 2017 mwanga 2022 araria na ntuba tiania na bamutera barona imwite kwa wo na iro baringire kuro tuko na muthenya Kabeabea kankwenda kuria atire na TV ikibachua uwe no kuthwania no ntutari we project ya kuya kurwa mandene tigania east nukuona yako kafaulu hii ndio wamona Kabeabea na ititeya mbare ushoko kinarete kiuringi na murumo yu munene muno ande oni wambikirie ditaya mbere ntakinya miaka 50 ndaithire likizo kidogo lakini yako ndenda akwire utekona ndio kwa tu na nkoro bandu no yumi na ate Kabeabea kiambiritie bono ntukinya muyumba wa Ekuru watene county ne ya Meru Florence Kayuyu kinyawa na ititeya mbare ukindanete kiri nyeke thurano ne kiyite torombanerie twarie chiamochie na ndo chiamochie timbi aibo kwelewe nkugira nireko chiamwaka yoeko tochokeko geko Tuwe tayari kato te tayari. Nyani mwendete sana. Asanteni sana, Mungu awabariki. Uweru weekend kumatiania mbita wake uvin kimathi.